Первый заказ он работает. Первый заказ он работает на бо обновить сегодня день баттахтах бит. Аны боллана хайдах төлүбүт төлүр боллан төлүбүт 2 вариантынан сеп. Манна бу домой ден кнопканы баттатахпына картанан төлүр жаңга банда платежный профили ден. Кнопканы баттыгыт. Жавонна манна виза или MasterCard картагатын манна толорогот. Сеп бие бу закаха булан долларынан төлүбүт, внутренний долларынан бастыка заказ кахан барар $500 болар. Бу кини кабинетке уже мен бем кабинеттен ыттым. Сеп бастыка заказ обновить сегодня ден бу манна кнопка бар. Маны баттыбыт. Манна кини адрыха туга барата бу хыджар. Регистрацияланнага балансыгар $500 Оны же талан алабыт мантан арахны пакеттер баллар. Онуттан самый популярный кие барта сөбілен сакастыр пакета. Бу элев, оны акселер хеп. Добавить дебит. Бастыка заказка обязательно маннык аллара. Автошиптен суруктах маннык аме кошка бар амен добавить дебит. Автошиптен олата тох. Автоматически аныскы геме бүгүнгө бычасками заказылар кына. Особенно карталахтар невнимательный истин. Так, таллыбыт, я согласен, галочка турордубут. Бу дальше от күйөга баттыбыт. Проверочная страница тахсар. Бу адрес кытын ола ошойдык береберкелерин. Бу Российская Федерация турорду хоктулук шүйдүк көрөрүн. Итни көрөтен кебендер эрей көрөчүлөр. США ден туроран барандар. Сеп сумма заказа быгытчар 103 де, это почти 103 1 центанан тибет. Онна барда сеп тетаккытне подтвердить и разместить заказ. Так, баттатыбыт. Баттатыбыт, все завершено, готово дейте. Төттөрө кабинеттер барабыт. Это бейпектен улахан суругу баттатак төттөрө кабинеттер барабыт. История заказов киребит. Во манна заказ барда. Маннык адреска, бачча часка ден. Просмотр распечатки көрдөх котуна манна ой. Принтерге кирен калыбытчы. Просмотр счета кирдакытна маннык чек тахсан келер. Бүтте манна аяк күнүнөн кийренгит көрөгөт көрдөх котуна трек код ухун бая JM ден букваттан сагандар трек код турбут болар. Ол трек коду копируйдангыт, где посылка ден сайтка посылкагатын отслежка орогот. Бүтте.